Bebre wachira wose utumfo so ye pa. Bebre. Hwe se mi kokro bi so wase japa. Wuduru kro mu anwere beho. Wuduru kro mu a wo hwere beho. Chese kro no na bontin nyina ye twa ho grofo dan nyina excavator twitwa ho hia. Mimi say nyese say wase japa. Nyese da for mo da wa na dan. Oh, excavator ye jiji ho nyina dan sensen wiem. Ye. So ati ase. Sa kro no so no ye wo ayi wo ho. Wo hene afena no mo besi ho hene yesi wo hene no kwakura. Afena but ya wo kete ka ho. Na this wo ho. MP wo ho. So ati ase. Sankofo we na wo say o mampani akufu ado. E wo say ko je ni show no wa ha ansa na ne time na so. So ati ase. Sa brain MC for bear emiensa 9 no afremo. Medamo ase. Mo fa adwuma nto ho. Na monko. No bra. Medamo ase. Fa adwuma nto ho. E ba sa nka wo so wo pay kura ba se boso emiensa ye ntua. Na se ye beto aba. Ebi mo so se asa abato na benti na se. Na na mu se wo ye bi. Nyankopon ne si hene. Kwakubu ahe. Ko gina ba bi kan ye ya. MPP lusu seat bebiri no. Still say Mahama ntimi awene. David. So ati ase. Wantimi awene. Eti one ya chikwa kubu ahe say kirikire. Meso man yi mu badwo. Nanka president so I had that MC for best kuku dambe me ensa wo se madem akonya afiri mu nchen. Na ono a ne party ne so so kwa. Ebi wo mo a wonchi wo mo ne. Wonchi wo mo me de yentimi kehwe me nam papa wo eba bi wa free mu. Daniel. Me fra kontri mu ba me nu eme ne tise. Ano papa no bebo pono bra. Me asori me twabi wo twabi. Ti ko twa kakra ne akopɛ bi ade ehugo ne adidi. Ebe bo so ba kuntem. Na me ti no hu se efi a wo mutimo no. Woman bia bomodina ye koli atonchensin. Wo de ko bone dan so. Wo de agum pass se na menu yen. Efi ho ye din a na wono so afamis bia bia woman ne mpoma. No twinchensin no ba ko. Chine ma akoma ko chine free hu. Wani baba wo na asa. Eda me ti ho asem ni ho. Really? Say Daniel. Mama no mese no ho wo so say wo mo so onua pani na wa ba ne de wo ka kire no a baby e wo bia ampa mama ne ba mani mo be kan chese shemi na mso okay wo de ye 3 days kokoko mini ya oba ya bi nyare kura na mfata ade she na mso chale yem ko down fa baby na mko ji half ni ya che ni twa na Sabre tafu police station. Who free here? When police station any musi. Into a true police station any who happen to dan yam namin inspector coding komo. Also why will be annoy guy kakra. Okay. You drew inside that penam chief. Who arrested boy mammy. Oh brother, brother someone will pay for her brother. If you any pay in the pa. Yeah, Nicotna. Counter back. Oh, bra na dem na ha na mse he. Woman in chance no. Daniel. Wo kan okura. Me eja wo so. Was in chance be woman na otimu fie ho chance. Bra me kan. Wow. Say. Could you believe say that day in chance maku be 15. Me nu e lead yen. E ma ye koy. E ko ji chance ni nyina. Yaba ya no da police for us na msum fama de mamfama de nkofi. Na je zempanimfo kasa ye omo kasa se bio ye free fie no. Na se na wo de wo ye free. Me de suba no. E no nyina mi nyanom no menka. O se si abeto omoto. Me no kure. E beto ho am de meka o. Woni me kata so. Debi na de me be kama wu. O de wasem pa de. Hwe. Ye tu hoyi. Ye ntwe bibia wo de ye twe no. So ati ase so wo de show tirim say owo ne ye twen no no nya ma ye nti ne ano aye den a medua so wo ye bibia wo be careful wo be careful ba
So Mr. Daniel woman ni damasia say me nua na yesu bia na woni mu na na wonya hu na me nimo papa ma no obi fansusu no one day me wo ho na ni sister we frame me na mdimirika sabre me tisantase apre bra na se waba me kwa obi fie na me nua da ho flat wo yan maba anmaba emisa na no ase ye de ne ko so okoye den so Daniel wuye more than 10 years ni so mu still man ti de ya hu besi ne na che ade ye ko ye fie obi adwane so okofa obi ade so okoye den body ni da ho ti mo an se ja na tafo police for bebo aye ne chechire no ho ne de no ko she mo chiri ye investigation ebedi ne ye ji obi so who said life in the city and ultimately there ana chi obi eye no kure no maka so ni me be ya ka mate me maka so so say anu nti no nua ne me de maka na emom eye wona bi da yanim aba this e ho asem be pie dako say nim say ye be pie atemu adwanim dia me fomo a tempa no a o tala asem we de manka ni fachem na emom say ade ne da ha wo se ne da ha wo boa krache haya no beto say ade ne da nti gala asem no abusuafo momo yemfa ye ni mmere ye mantam mpanifo a wo muda mantam na no enye wo mo tinkran se obi won kran kura no a na fidie wo de besi manso a manso mpanifo nim hu bia nsa na etimi akokwaye ni san se nipa kura wo no nim kwaye mu ho yesi so hoho beto punu mu ana ye mani akire enu nti se wo demonstrations bi ba ya oh manso he wo ho mo me fan ko kadre no woni ni MC so ati ase na police force ntumi nka se ye ne manso hene nyantu omo ye ho ban obebo ye ho ban na se manso hene be sesa na adwea no asesa sa na ko wasa sa na yesi ye ko encha ni aye ne sa ni hu so wo man no ne ye ko age no na nye politics okay abusia channel yi na market royalty meso so be subscribe we are not any order notification bell so the video be at one so the camera to me share na fe watch wa ja send share mabudu na omo galamse mu no na nsa ya abaye bia ba be kasa chese me buafu fa me hu de menye me asende share abaye wa no any mabunu ye young guys and young girls no mu no from asem omo kan dodo na uti omo se galamse ni ska wom ena sika ye ya adwen se ye adwuma papa no ye nya no omo no me galamse no omo de one day pay den yes eska itu omo de galamse no so mo be chechira bosuro so mo be chechira bofomu nya de ombe jai ne eja chira asende she Mr. Youth no ka bibi che wo mo de tie ni se mimi nim youth bebre ya wo mo follow galaya na wo nyina wuo bebre mimi ware ya wa yamfre matra yamfre be se mfie miensa mantia no fa wo corporate yes wa ma team ni wo ani minim bebre na mpanifo se hwehwemu ade wo ya na kosoro soro sawo so beto obo ase na wabobra no na se nyame behira wo a enim hwe won kwa na ode to chacha Allah wallahi wo bia wo so concentrate on gala sesi ensuo tutoi enche wo beti yesi ebu akum nipa 15 iti ya no me kwa ya me dwen wo se ti wo mu nsu young girl we di oba be sia pa o wo beti yesi 26 oh hwe eye ne kwa na ode to chacha se wo pese wo nsu ase 3 wo bobra se de wo maame nom etena ase no a hwe enye gala nko ani adwuma Mimi se me kotra manson kran. Omo page no manko bi mu da. Tese me hwe mrantie yi, omo suni e bai, so wo fadua ho no akisi me dwingyina de msi kale me me kofi o. Enya uko. Ya me kofi. Enne bebre ati ato amene no mu. Me nam ti hayi. So ati ase. Le no kire se Okran baya oti ase no. Wo waso ate jata wo eti bon kwa ho bai.
E mesika ni jo. Na sika no de ubenya ene na ochina. Papa asopa ncha asere muti. So ndeshie. Ye na ansa ne be ko beja okra na so ndeshie ye be to aba. Akabe bosume me ba enu mielu kra. Aso ndeshie mesrew ye nim se Ghana ha de. Ye yomaya asumdue wa ha. Ye pentokwa gidigidi bia batedru abato de a obua. Obeti se we kukuru we. We anam ha ye twa we se kan last 4 years ye na se wa wani to crash ro mo nkwa. Sana mesrew youth no to omofo wa ba ye ba betu hu emaye Papa me dasi. Abusiafo abato aye be ko me wudi mbribi. Eye adwuma na wokopa ma obi si ayo. Eye adwuma e na wo kwa akopem ama obi papa. Obi wo fa bi. Obi nua bi aye. Enye do and die. Enye do and die o. No kwasam atinye ni ho no. Se wo ma biribi saa uye kikikikiki na se podwa adwuma ne de wapa ma nipa kro okota ne office ayi so ati ase wo so wokọ wo so wokọ enti hu hia ene ma obi mfa nhye wutiri mu da se Ghana na aye den no koye ba kupe ewiase ba bia ye den sabre ba bia epuene ba bia nye eyadum ene onyankopon de adum ye ya ye da so konkon ho na mredi adane so ho enu nti se da bi mangu ntemu a katakumbe fodin bi o si da bi mangu ntemu a mo ho abotokure jamo wo so adoma ejina mo so no ribo dondo onipa ne san kiti ana we 1990s we 1970s no na bandi bi ogana ha ne fra o katakumbe Owo na bo ewu a onipa ye wu ntem no etoda masa enya de pa o hwe nyinkyire eyade mfaso wo so bedi nkyine kura se metwom mfie abiesia de na no mante ye no dem ye bi de na mesri wa ye bi no wo na ekuro ye bi so ati ase me nko so o me nyanka eja kura misre emma party sem enni wutiri mu dem na nkohwere wo nkwa wo kokro mutie ba ko Tio, woko anu akuti. No aba ofie no abeda. Tie. Kotokosha eye fine. House sha eye fine. Ye nyina ye Ghana. Ni entra sumdwem. Na emaye nkoye se. Mena. Wo be ma dodo a. Ye kuja o. Beda mo se. I say this year very well no. One day say ya no dey about. No one kasa 1 2 so abreku abebuo ni ade. E dey so what dey ade ye pa. Science na market royalty dey dwumadi we. Aba so say ni yesu ade no. Ni e say ka no kreto. Ni na e dey say. So what I say. I say this year. The weather was say. Say dey be to nsa frɛ wa. Unya abotre. Na unya chese unya ye hodo. Na uba na woni ebetwetwe nkomo na wo ka no kre enche Ghana emamulu ene Ghana as a whole ye da wase pa ebusia asend this year very ma ene ene na kwa ye na kwetwetwe nkomo ye ebusia mesrew ye ntie nsam asend this year ka efutu ewom ni afa moye bra as a youth die enye bibia na wo so odu nkuchise ye srew abato oba tie dia asend this year kan ye na akoto aba wi a brother mboko ni enyina obi a wo ado fufu adi wo ado komutu adi wadi wadi ani atwen wo baba na na be fight wo bi na be fight wo enya afi na pinche bia na afi e de wa bra bo kwa akuri le bia enje enti abusia na Kente Royal TV ni wani busu a wo hwe program no enokre ba ko beso bo modia na subscribe ma ye na Facebook sha said ya send this year kan no afre wo nua bi na wa be hwe bi na onu so atie ensem a ye kan e wo program so abusia esa ye ncha wo kwa na ha ene edi ubesi mesro se bomoden a na ma wani wacha ne wi pa efi se dan de nyina ye beba wa akwa ne edi se ma etwa guo no ebi edi abro me amede trending stories ibra wi media ne oba pati amati wa na be kai wo se na be ma herbal spiritual center e na aso mase oba pa mu ayedu a mede enokwa ba ko talk show ebra wi na se yare bi a ye ha obi a no bomoden a na bra na so ye wo Kenya se adwuwam kinka se ga wo junction na number no so ne etwa go screen as fe ene na eni nkomo adehye makram